دەستپێکی خەباتی وێنا سەر ئاستا جەزیرێ دەست پێ کرد و شاغی خوا بەرفرەکردن di hemû miqateat ana xwe birêxistin kiriye lê weke tevgerekî jin serbixwe xebatê çandê dike gavekî pir mezin avêtiye ji hemû aliya de xwe birêxistin kiriye lê weke komîteyê diplomasî ser asta Bakurê Sûrî rastî demekî kin hatî avakirin 5 meh nehatî avakirin lê gavê bernamecekî mezin dayî berxwe ser asta Bakurê Sûrî xwe birêxistin bike hemû miqatea komîtê xwe çêke destpêkê xebatê wêna di hundirî de xort bike yanî em ji hemû destpêkê merod hundir de xwe xort neke tevgera xwe xort neke bi saziyê xwenî jin re tensîq neke berû nikare gavekê ji derve jî bavêje lê ana destpêkê rastî wek komîta diplomasî gavekê li vir hevdîtin bi saziyê menî jin re xebatê jin re dike hemû mukewînatê hazir yanî ê mewcûd cezîrê ji ber ku xebatê me hîn cezîrê de rastî hîn em di cezîrê de kar dikin meselen mukewînê menî ereb me hevdîtin buwar çêkirin li wê dekê naskirin hatin çêkirin em me hemû tevgera Hilala Zêrîn me xwe li wê de da naskirin em çi dixwazin bikin jin re li wê dekê û kêleka wê jî em wa jî nas bikin çanda wa çi ye fikrandina wan ji bo jinê çi ye ji milê çandê de em karibin çi bi hevdûr tensîq bikin em projê me em projekî hevbeş jinar deynin hem jinê Kurd bin Ereb bin Siryan bin hevdîtin xwe bi hevalê menî Siryan jî hatî kirin me navendê wanî çandê jî dîtin lê rastî li wê dekê girêdanek hatî çêkirin ji aliyê saziyê menî jin de saziyê menî jinî ê serbixwe wek tevgera jin li wê dekê serbixwe me hevdîtin buwar çêkirine saziyê menî rêveberiya xwe ser em ji wan qutkirîne çi saziyê menî xebatê jin dike em dixwazin xwe bigînin wana û em li wê dekê karibin têkiliyê xwe xort bikin projen mezin deyne jinê re ji milê çandê de ji xwe mijarê çandê mijarekî pir mezin e yanî berfireyî em çi binerin li dora xwe em karin bi wek çandê binirxînin yanî li vê dekê hatî naskirin meselen çand meselê hunerî tenê lê dinarin lê em ne vî rengî lê dinarin em berfire lê dinarin yani ji ziman bigire ji adet û teqalîdê menî resen bigire ji em çawa karin jinê pêşxînin em bihêlin ser nigê xwe bisekine em çawa karibin di vê şoreşê de çawa gavekî mezin avêtî çawa berdewam bikî yanî bi fikrekî dije bi hêzekê mezin yanî armanca me tê de em xebatê me ji xwe ji bo jin û zarokin destpêkê hemû bajara xwe birêxistin kirî wek navendê menî Hilala Zêrîn li wê dekê li gorî xwestekê bajara yanî destpêkê akademiyê me hene hemû beşê perwerdereyê tê de hene ji zarokar e û jina re ji hemû beşê hunerî ne û li kêleka wê jî perwerdeyê jina tên dayîn yanî ji hemû endamê wêna re û ji aliyê menî diplomasî de rastî em dixwazin hîn bêtir xwe berfire bikin yanî ji ber ku xebat hîn nehe lê em dixwazin destpêkê têkiliyê xwe bi hemû jinar bikin û hemû wek bêjin çanda hemû mukewînatê hazir bibînin wek ana li vê dekê haziriyê me jêr hene wek em dîraset çêkin ebhas çêkin çanda jinê Ereb li vê dekê Siryan Kurd çi mukewînatê hene em çanda wan nazanibin ser asta cezîrê û demê bê jî em bêtir berfire bikin lê hedefa me bes ne em di cezîrê bimînin ya em di Bakurê Sûrî ne hedefa me heye em têkiliya bi her kesî re bikin yani kesê serbixwe bin kesê menî rêxistin bin rêxistinê serbixwe bin rêxistinê menî girêdayî tevgerê bin jî em naxwazin ji kesî qutkirî bin ji ber ku çi qasê têkiliyê me xurt bin çi qeysî em hevdû temam bikin ew qeysî me gavekê bavêjin û ew qeysî jî me şoreşa xwe biserxînin
وك قوميتي دبلوماسي ام دبينن قالكي جرينجياوي هاي تحمل خباطة ده تشكاري هاي نا وك قوميتي دبلوماسي تشكاري هاي كاري ام كارن بيجن او كاركي دبلوماسي جبركو كاري دبلوماسي بخوا اوايا زماني قوت كارب دورا خوار نقاش كد دورا خوا كوم كد تفكري وين ناس بك وتفكري خوشي بدي نارينا تشيه فكري تشيه تكارت چه پیش خينه تكارت چه جي بگره چه بدي ام بيتر چه قيسي كارن هفدو تمام بكن يعني وقت ام كارن بنرخين الحم كار دبلوماسيه لوقت قوميتي باشقتين چكرن اوايا او كار برفرترتي فكراندن كويرترتين يعني نارينا كي كوير مرو تدنره بيتر مرو تركيزا خود ديدي لكار دبلوماسي ام كارن بيجن كاركي اساسي بي وي جنابه اجبرغو تكليه هندر وجدربه تشتكي اساسيه ام نكارن خوتي خن قالب اكيد ام تاني تهندردنه يا استني هم نا وقت تتني هبه نكافي جرك تدنجي خدر خش دربه از فيكاري دكم وهذا ارمان جامج فيكاري جي از هين بيتر تشبكم وام تشكار بدن جواكي يعني وك سازيكي قرتي الشخص خربك انه هدفها من جواكي واليه تشانديجي تشاند قلكي برفريه و ام بخوا ملتي مني بيدكي ام قلكي تاثير بون بتشاند اخوا لي ام تخوازن تشاندا مني اساسي ارسن ام فقرين قالك جي دبي شورشيد وك بيجن تأثير المابوية قالك عادات ايش دربهاتن قالك وك بيجن شر دجي تشاندا مني رسن هاتي كرن ام تخوازن فقرينش يعني قالك تشاندا ما هاتي حرف عندن مثلا جالية جواني مدى جالية جني مدى فكرية جني مدى جالية ذهنية زلام ده لي ام تخوازن فقرن تشاندا خاني رسن وملسرت خبتن جي هين بيتر خورت بكن لي هدفها ما بتيدا ام بيتر دنجي خو بجينن جدرفه تكلي خو جدرفر تشيكن كسي جدرفي ولات بن كسي سرب خو بن سازي بن تشبن قاربن ام الفيداكي بروجاكي هفش بمشينن ام بيتر في خباتي زنجين بكن وام خورت بكن شورشا روج اوا دوا صالي هاتي اوا كرن كدكي برمزن داي بتايبت بشي مني جن يعني جن قافكي برمزن دايش حمي ميلاد يعني شغالي عسكري ده قافكي برمزن داي سياسي ده دبلوماسي ده بكارم بيجن قافكي برمزن هاتي داين ويدا كده جن جاليه تكليه خود دانو ستاندني خود از بينم خورتبونه كيوي هي زاوي هي لي هين جي راستي حاجتها ما هي بيتر ام خورت بكن يعني تشقيسي ام كاربن دنجي خابجينن هي كدا هاتي داين ام درخينن و ام نتني بخبمينن ام الشورش دورا خوشي بنارن ام وك بيجن انجامي ويني ام زانن خورتن وفي دلما بكن ام ويجي بقرن ام دنجي خدرخن ام دنجي واجي بقرن ومهين بيتر خطيت خورت بكن لقافكي بر آلية دبلوماسي جن آفيتي وهي بيما هنوي هيجي خورتر ببه وك قوميتات دبلوماسي متخاضن الحما آلانا قوميتي خورت بكن وآوا بكن و السر خباتي دبلوماسي ام هين بيتر كار بكن ابقى كدا دهاتي داين ام درخينن وام بيترجي وك بيجن تشتي نه و خورتم تخن خباتي خود يعني وقت كلي راستي د فابنج ما هاتن كرن لي انجامي ويناجي ام كارم بيجن وقت انجام هات كرتن يعني چالك يمني د هاتن تشكرن د سر استا باكوري سوري حمام مكونات جي خوتي قرتن وكيف خوشيك يوهبو وقت دهبتني ما بخور بوار نقاش تكر ام كاربن كاركي هفش بكن ام حمام مكونات دفيدا كيد خوتي تمثيل بكن للغوري با هفديتنا ونقاشي هاتن كرن ما انجام قرت
چالاکی مگیش بهزکی خورد هاتن درباس کرن و به همه مکونات موجود به کردی خواب عربی خواب سریانی خواب ارمنی خواب تید حاضر بون لیم امکارم بنرخینه و گاوه که یکمینج تکلیمنی دیپلماسی باش بو و هویه مهنه امهین خورتر بکن قوميتا چالاکیا ج قوميتا دیپلماسی نقد کریه امکارم بیشن اوجی شاگی ج دیپلماسی تکرن اشخوا چالاکی مرو ناگر چالاکی تفجر هلال زيرين تاني چالاکی سر استا جن و تيمشاندن امجي نقد كرينه ام جيت حمى تفجري جن دقرن البيدك حمى چالاكي تفجري جن حمى چالاكي بو ريفبريا خسر دك اجاليه جنده ام بخوجي خوتي دقرن والكيلكا ويناجي شخوا تفجرا هلال زيرين تدي چالاكي ويني تايبت هنا او قوميتا بخوا حاضريا جيردك بحمى لازمية وينام مثلا تنسيقا وينا بسازيارة تنسيقا وينا بكومي هير بكسي جو ويتبليوه چالاكي ببه چالاكي سر كيجان آسته بحاضرية خوش يردك وقت بيجي برنامج چالاكيا وحاضر کرنا وينا اب خودي او بخوا قوميتا بخودك وقت تبكره هلال زيرين دوی قوميتا دیپلماسی يعني الجوري هاتي آواكرن والجوري قاوي وينا وفرك برفره بونا كار سر أستا باكرو روشلاتي سوري قاوكي مزناني لي أنجامي متيد أم هين بيتر تكليخوا برفره بكن أم خبقهين حمو جنا سر أستا سوري به وأم تكليخوا هين بيتر جاليه هنريد آلیه گو ام جنا کم بکن جالیه چاندید ام هم بهتر خواب بگینن وانا و ام تنسیق خورد بکن ام کاربن ویکاری برفره بکن